Motorsport Club of Meghalaya haka khatlai terik urum phang hajar apun rew. Kala penkuk buram ya armut kisamla kibaya lek kai nyak chuk kibala paunam haka jela bat sabar jela. Yakini ki armut kisamla uban telang jarwa arku prasnem karta bat jaidan nongklang hak prasnem karta yakini la penkuk buram hasil long press club. Habaya keren syakilat patai kubur Presiden ka Motorsport Club of Meghalaya uba Eugene Yengti ula ong bakini ki arngut ki samla ki bajob haka jing yakom nyak tuk haka jela bat sabar ka jela bat kelayo ru ya ka jing itu bat baitin ka da ka TVS kalong kubur ka ba ay mensim ni kiwi ki samla bakin mi syakman ban yashim benta kum kini ki jai jing nyale kai ula ong ru bun ki jing yakob ula job haka jela bat sabar ka jela ru. We are proud to honor Bante Lang Jerwa, a 3-time national champion in the MRF Supercross recently 2025-26, and Jaden Nongklau who secured first runners-up in the lowest category. Their achievement have brought immense pride not only to their families but to the entire state of Meghalaya. Dia mesti mengadai kitiu dia ngai om kun dia ide ngatip kinlahi ne menjob dia kena ketong. But kawai dia ngajob dia kena keting job kamdai ke basuk namarba kipun ki riders ki ba nasaba kawai company jur ki ba private dia kipun kita riders ke India ni but sisa kalau long sisa ke kerku yang namarba ngai trisitom but play i ka ke trisitom janga but nala an yo ban khet ni so jingjom besipun Nakaliang ujaden nongklau kat resnem karta ula ong ru ba ula yo mensim nakaliang upa nadu ba udang red ba u don kani ka jing sutenat ka jingnya tuk haka jingnya lek kai ka jong u ula yo mensim na layim adu kat menta ba ula ban wan nyala di syakmat ban ra ya kan nam job haka jela bat sabar ka jelaru tang lakas ni ki local race de mga barido de ini hap ngah lakai baki balahe itu de lakai terhadap itu ipai mei bahing baro ki support enga ganio kamtam ipa mei bila support bahaya ganio lakai stay support ka national race but ki rider ki ba bet Shen ulawan baar haka jing yakob nya tuk kabala tip kum ka MRF Mukrit Supercross FMS CI Championship kabalong haka new tarik ukelalimkon hajar rew kabalong ha Visakhapatnam balapnya daka MRF Motocross ula ongru kathong jong u kanlong banya lekai Shaka International Championship ru